Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku mugoroba wo ku itariki ya 26 z'ukwa 12 2024. Tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentama mwiriwe neza. Twiriwe neza mushakamba, namwe mwiriwe? Yego, natwe twiranwa amahoro. Yego. Tugiye kugaruka ku zengingo. Turaganira ku ngingo zigera muri enye. Iya mbere nuko M23 yarashe indege y'intambara ya FARDC. Iya kabiri, Tshisekedi yongeye kwishongora kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yego. Nyuma yo kwisanga Rwanda wenyine. Turaza kumva ibyo yavuze, ariko ni kwikura mu isoni, ni n'ikimwaro. Yego. Noneho ingingo ya gatatu, M23 yashinje MONUSCO ubugambanyi mu ntambara bahanganyemo na FARDC. Ya kane, Joseph Kabila yihuje na Moise Katumbi ngo bahangane na Tshisekedi. Yego. Yego. Nibyo nizo ngingo turi buze kugarukaho bwana Sentama, ngira ngo wenda mbere yuko tuzinjiraho twabanza tukareba ku rugamba byari byifashe bite, cyane urugamba rwa hafi tunahereye mu Minembwe. Yego. Nuko ngo babarashe koko intare ziyobowe na makanika. Yego. Tuzakoze FARDC munsi baza amatwi yombi, ugira uti amatwi yombi. amatwi yombi, ubundi FARDC igenda ibinza amabinga. Ngo yahatakarije cyane. Yego, ngo yahatakarije bikomeye. Mu rwego rwo kwikura mu isoni, buriya bandevu ahimba itangazo ngo abantu bari hariya ngo bitandukanye na twirwaneho ngo bakunde bagire amahoro. Kandi twirwane hari abaturage bari baherutse gukorana inama n'abaturage, ariko bakoze agakino. Yego. ngo bageze aho barandika baratangaza ko ngo batumiye abaturage bagaruke mu byabo, ngo birarangiye ntabwo bongera kurwana. Ubundi se bari mu biki? Ahubwo se ubundi barabireka. Si cyo kibazo se? Ni umutwe barimo babakina kuko babona babananiwe. Ahubwo batereka tubabwire gutyo tuzabubikire. Ariko ngo babarashe cyane, aho umuntu atakaza aba ofisiye bangana kuriya, uriya mubare ni munini. Aba ofisiye 9. Aba ofisiye 9. Barimo Lieutenant Colonel wa FARDC, Lieutenant Colonel na Major. Urumva ko ni benshi, ba kapiteni n'abandi. Ikindi amakuru naje kumenya, yego, mu gitondo twavuze kuri video y'umwe mu bazirikare wafashe imbunda nini ya machine gun ararasagura imisozi. Uriya ni yanyeshyamba ikuri umutwe witwa ngikini. Ni inyeshyamba yigize general. Ni ngirwa general yitwa nde, baranamuvuga no mu ntuza. Hari video ze ebyiri, ntabwo ari imwe. Yego, hari video ya kabiri yizunguza ahantu, arimo yiruka ahantu hari ubwatsi butoshye hagiye haba n'amabuye. Ndaje nanjye ndaza kubireba mbona izina ryo kigaragara ntabwo ndibura. Yitwa ariko se yitwa nde? Izina rye riri buza ariko ndi bubyibuke, nindyibuka ndari kubwira. Yego. Ngo abasirikare be nako mayiboboze. Yego. Ngo bazirashe barazirasa, ariko bagomba kubarasa mushakamba. Ngira ngo wabonye ukuntu yitakuma ahantu hameze nk'ifamu hagari. Yego. Ntabwo ushobora kurwana wigira biriya ngo bikunde. Ntabwo byakunda pe. Ntabwo warwana, niyo wanarwana sinzi ko wabaho. Ngara amashagaga n'ay'abasivile ntabwo ari ay'abasirikare. Sinzi, aritakuma nk'uwivuga. Aritakuma nk'uwivuga imyato. Kandi ngo ari ku rugamba. kandi abwira abantu be ngo munifuate ngo ntihagire ngo
ngo pasiko wakubabayika ntihagire ugira ntabyita ngo iki kubabayika. Kubabayika ni nko kugira ubwoba, kiba kugira ibibazo. Urabona rero ko ya mirwanire rwose ntabwo uri yarwana pe, ahubwo sinzi impamvu batamufasha. Abasirikare baragwira. Ibyo abantu bashaka kumureba baze kumudusaba tumubereke. Arasekeje cyane, hamwe yarashe yaragiye kwirasa amano arimo akangata. Ntabwo byoroshye, nta nubwo bizoroha. Ntabwo ni generale, ariko generale urasa kuriya ubundi ni autoproclame. Nibyo nk'uko wari ubivuze, komanda wa segiteri wungirije ngo yasohoye itangazo ko bahagaritse intambara. Yego. Ngira ngo icyo bashaka ni ukugira ngo bongere babone bamaze kwisuganya, bongere babagabeho ibitero kuko ibi bibaye nyuma hashize n'icyumweru kimwe bakoze rwose inama. Yego. Kandi bigiye nakiriye amafoto bakoranye inama nabwo, kandi iyo nama yabaye nyuma y'uko bari bagabye bya bitero, ya ntambara iheruka. Yego. Bagabye ibitero kuri Twirwaneho. Hamwe majoro yarashwe akamara iminsi 2 mu gihuru. Yego, hamwe bafashe majoro mu gihuru. Arangije avumbukamo avuga aterega muko bayomba. Babaye bamuyomba nyuma y'uko babarashe. Aho bamubabariye ntibagire icyo bamutwara. Kandi yari yajeje kubica. Yego. Nibwo babaye bamuyomba. Aho rero nyine niko byifashe hariya, ariko nanone bwana Sentama, reka tuve muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Tuze kuzamukaho gatoya muri Kivu y'Amajyaruguru. Nuko intare za Sarambwe ngo zaba zakoze operasiyo ikomeye cyane zigasenyera Omega mu Kirunga. Yego. Ndaje ndebe ukuntu hitwa ubundi mubwire ukuntu byari byifashe. Hari umugabo ujya bivuga ukuntu ngo ndasubiramwo ngo byashindikanye. Hariya byakomeye byo. Hariya byakomeye cyane. Byakomeye. Omega harimo ngo arasimbuka igihuru yirenze ikindi. Ntabwo bimworoheye. Omega arasimbuka igihuru yirenze ikindi. Inkuru hano iranyemerera ko na hano ahitwa Nditi, mu Birunga rwose, ahantu hitwa Nditi mu Kirunga cya ubwo ni hafi na muri pariki ya Virunga. Nditi rero ukuntu hateye, sinzi niba hari bagenzi bacu bajya hariya za Busasamana bakafotora bagakurura na kamera ukareba ikirunga, ukareba iriya misozi bikurikiranye. Iyo ufashe aho ikirunga urimo urebayo, wanyumva? Ndakumva. Uteye umugongo mu Rwanda ureba hakurya ku kirunga. Yego. Uvuye ibumoso bwawe uganisha iburyo bwawe, aho ikirunga kirangirira urabona ko hanyuramo indi misozi. Unyuriyemo hariya ikirunga kirangirira, hagati yacyo n'imisozi ikurikiyeho, aho ngaho urimo uvuga ni inyuma, n'inyuma hirya. Aho rero niho hari ibirindiro bikomeye bya Krapu. Hariya akaba bajya kuryama. Hariya niho bari barafungiye feri. Ni naho bakoreshaga basheringa mu birindiro bya M23 kuharasa. Nta kindi cyabiyiteye, nuko bamaze iminsi bayizonga bari hariya. Yabona bariya baheruka gutera nta kindi bari baturutse hariya. Yego. Bari baheruka gutera Kibumba bari baturutse hariya, banabirukanye birutse basubirayo. Rero hariya hagomba gusenywa rwose, hadasenywe ni byaba ari
ikibazo gikomeye ku ntare za Sarambwe. yego. Kandi ikindi kuhasenya bivuze ngo ubundi tujya tuvuga ngo intare za Sarambwe ntabwo ubundi zifite ikirunga, zigarukira neza neza aho kirangirira. Nibyo makuru yemeza ko ibirindiro by'intare za Sarambwe bibi inyuma y'ikirunga. Neza neza aho ikirunga kijya gutangirira ubundi niho bagira ibirindiro. Gusenya rero, gusenya hariya icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze ni uko uburyo bwo gusatira ikirunga bakaba bagira igice bafataho bwaba burimo koroha. Yego. Kandi noneho wageze kuri kiriya kirunga ubu urimo ukoze imitwe y'intoki ku mujyi wa Goma. Yego. Aha rero ngo abanditi n'abari Rusayo bahunze bahungira Gitsimba. Yego. Gitsimba rero muri iyo mirwano yatumye bahungira aho ngaho nuko hari abapfuye birumvikana. Mu bapfuye ni 56 niwo mubare w'abarwanyi babashije kubarwa. Yego. Ariko bashobora no kurenga, gusa mu mibare itandukanye harimo babashyize mu byiciro 4. Yego. Barimo 13 ba FDLR. Yego. Abo kwa general witwa Mbokanyi 19. Mbokanyi ni umumotari ubundi. Yego. Hakabamo abo kwa Neva 15. Neva uvuge neza, iyo uvuze Neva hari abantu bagira ngo n'undi witwa Neva, ariko Neva ni Ndayishimiye ubwo ni Abarundi. Hakaba n'abandi bagera muri 20 ba FARDC. Yego. Abo rero nibo intare zabashije kuhatsinda, ariko hakaba n'andi makuru mfite. Yego. Yo muri Masisi za Gatare. Yego. Hafi na Gatare naho rwambikanye. Rwambikanye mu mwanya washize M23 AFC yari iri ku kilometero kimwe na centre ya Gatare. Aha naho rero coalition FARDC FDLR n'abandi biza amayeri batera M23 ngo bashaka kureba uburyo kuyisembura kugira bayigushe mu mutego, ariko basanga M23 yamenya amayeri yabo irwana nabo mu buryo ngo bukoze X. Yego. Ikoresheje abakomando bayo rwose batari benshi, bakomando 50. Yego. Yarangiye akazi igakoze neza, ibasha kubasubiza inyuma, ikora operation Safisha Masisi. Yego. Isukura Masisi neza. Nta bahaguye bambwiye, cyakoze bampaye imibare y'ibyafashwe. Yego. Aho bavuga ko hari machine gun 3 zafashwe, grenade 22, amakompura ya RPG na ya RPG 3. Yego. Na n'imbunda 25 za KT47. Yego. Aho bavuze bati zihwanye n'abahaguye. Yego. Cyane ko ngo hari ababuriwe irengero benshi, barimo 17 ba FARDC na 13 ba Wazalendo. Yego. Batazi irengero ryabo, bishoboka ko ngo baba bishwe. Yego. Ayo niyo makuru aturuka Gatare nabashije kwakira uyu munsi. Yego. Gusa nyine ruracyambikanye nk'uko wari ubivuze uti begereye Gatare. Ariya nta gihe utazambikana Mushakamba, kuko abahunga mu bice byo hirya bahungira muri za Katoyi. Wa mugani wabo ngo iyo bagezeyo barya amateke, iyo bahaza amateke baragaruka. Yego. Abandi bamanuka muri za Karambi. Karambi ni munsi ya Gatare ho gatoya za Bugabo. Aho hose bagaruka kurunguruka ngo barebe uko ibintu bimeze, nibwo baraswa. Yego. Birumvikana. Iyo namwe mu makuru tutashyize mu nkuru z'ingenzi, ariko nanone tutari kureka kuvugaho, tukaba noneho twakwinjira mu nkuru zacu. Yego. Reka turebe rero indege yarashwe. Yego. Ikibazo cy'indege yarashwe giteye amakuru asobanuka ate?
iyi ndege rero yarashwe irasirwa muri Rubero, ni kajugujugu. Murabizi ko twavuze ko hazamutse indege zitandukanye, ariko cyane twavugaga Sukhoi zahagurukiye i Goma. yego. Ariko amakuru twikurira muri FARDC nuko hari kajugujugu rwose yagiye mu bice byo muri Rubero, kajugujugu y'indwanyi ya gisirikare. Yego. Intare za Sarambwe zikayikubita ikompora. Yego. Ntabwo ikompora ntijyahushije, ariko nanone ntijyayitwitse. Yego. Abantu barabizi guhanuka kw'indege ni ugushya. Yego. Ubundi ikahanuka yasubiye aho yari iturutse za Kisangani. Yego. Ibasha gusubirayo ari nzima ariko yangiritse. Ariko ngo ishobora kuba itazongera gusubizwa ku rugamba mushaka. Ngera kuyikanika nka za Sukhoi. Uranyumva? Amakuru nuko ngo ishobora kutazasubira ku rugamba rwose. Bo bagiye kuyikanika barebe ko izasubira ku rugamba cyangwa itazasubirayo, ariko ikiriho ni kimwe. Amakuru mfite nuko wenda ajya gusa n'ayo ngayo, nuko nta gahunda yo kongera gusubiza kajugujugu mu mwiramisozi yo muri Rubero, kubera ko babonye ko M23 ifite imbaraga zo kuhanura kajugujugu. Urabizi ko iyi irashwe ari ya kabiri. Iyi kajugujugu irashwe ni ya kabiri. FARDC yafashe umwanzuro wo kutongera gusubiza kajugujugu muri ra mirwano yo mu misozi ya Rubero. Ngira ngo no muri la misozi ya za Masisi n'ahandi bazinutswe koherezayo kajugujugu. Kuba igisigaye ni ugukoresha Sukhoi, nubwo nayo bayirwanisha bafite ubwoba, kuko bazi ko nayo abahungu bizasarambwe baba biteguye kwirasa uko byagenda kose. Kwirasa no kwihobya nabonye ari ibintu byoroha cyane. Yego. Gusa nyuma y'iyo ngiyo yarashwe, indi twahoze tuvuga kare twabivuzeho ya Sukhoi. Yego. Ngo yiriwe yirasira Bitonga gusa. Yego. Nta handi hantu yigeze irasa. Yego. Urabona ariye mpamvu bibanze Bitonga? Mpamvu bibanze Bitonga bafite impungenge buriya hariya. Bitonga ni mu misozi. Yego. Ariko imisozi iri hagati ya Ngungu na Minova na bya bice bya Bwiramana. Bivuze ngo hariya bafite impungenge ko AFCM 23 ikaba yafata agace ka Kivu y'Amajyepfo kariya kagana za Nyabibwe, kandi iri hariya buriya ikibuga cy'indege kiriya cya Kavumu. Kiba tuvuga ngo kiri muri Bukavu, ariko burya ntikiri muri Bukavu. Yego. Kiri ndumva ari muri teritwari ya Kabare. Ariho kiri. Noneho rero ntabwo baramutse bafashe kariya gace kagana za Nyabibwe, biba byoroshye ko bashobora kumanuka bagana hafi kuri kiriya kibuga baba bakegereye. Haba hakiri akagendo, ariko baba barimo bagisatira. Yego. Kuko iyo uhageze ni ukumanuka gusa. Kumanuka hariya biriya bice bya Nyabibwe biri hejuru. Yego. Ahandi ni hasi. Ibi rero bamanutse bakafata biriya bice, impungenge bafashe biriya bice, bafite impungenge ko umujyi wa Bukavu waba umerewe nabi, na cya gice kindi cya Warikare kigana epfo kiba kimerewe nabi. Aha rero bikabatera impungenge, bakagira ngo bafungire amayira RCM 23 muri biriya bice. Buriya si no kurwana kuri Minova? Minova yego ni impande zombi. Biriya byafasha Minova, ariko byanafasha cyane cyane kiriya gice cya Kivu y'Amajyepfo gisubira inyuma uherezanya. Kuko ikigaragara kugira ikibazo cy'indege gikemuke nuko hafungwa ibibuga by'indege bibiri, cya Goma n'icya Kavumu, ubundi bagasigara bahangana n'iziva Kisangani. Kisangani wenda n'ibice bya Kindu. Yego. Zo ntango
zabakanga cyane, baba bafite aho kandi ziba ziturutse kure cyane ziriya. Hariya zaba ziturutse kure cyane, si kimwe n'uko baturuka hano hafi. Hano hafi iyo bajya kurasa barasa bafite amakuru mu buryo bworoheje, ariko baturutse iriya kure baba bameze nk'abagenzi. Zajya zinabageraho baziteguye bihagije cyane. Tageti rwose ibyuma byashyizwemo neza. Noneho yego, ngira ngo iby'indege twaba tubivuyeho, amakuru nubwo afitwe na bake, yego, bamenye ko twe dufite imboni henshi kandi zatwemereye ko iyo ndege yarashwe. yego, kandi ko ubu ngubu iyo ndege iri muri koma. umunsi mushakamba abantu babimenye ko twebwe ni amakuru duhabwa n'umuntu wo muri FARDC. Yego, ari hafi na hafi y'abayikoresha. we nubwo arwanira ku butaka ari hafi n'abayikoresha. Yego, ayo makuru rero ni vaho. Yego, reka dukomeze turebe ubwishongozi bwa Gisekedi. ubwishongozi budafite icyo bushingiyeho, reka tuburebe. hari inkuru ya Bakame abantu bajyaga basoma. Yego, Bakame ngo yashatse kumanura amatunda mu giti, ariko amatunda ngo yarahishije. igeze aho Bakame inanirwa kuyamanura. biyananiye Bakame igenda ivuga iti ntibigende, n'ubundi ntabwo yarahiye, yarakiri mabisi. nawe ibyo yakoze ngira ngo yabikoreye Mbujimayi. Yego, yabivuze mu rurimi rwa hariya. menya ari cya kiruba cy'iwabo. noneho bihinduye rero mu Gifaransa. Yibagiwe ko hafite abanyamakuru bahavuka bazi urwo rurimi bakamenya n'Igifaransa cyane. Babihinduye mu Gifaransa ngo iki rero? yavuze ati kaje suis a Rwanda. ubwo ndigihe ajyaga i Rwanda mu nama itarabaye. Je savais que ce type-là ne viendra pas. ati igihe najyaga i Rwanda nari nzi ko wa mugabo atari buze. ariko ubwo umugabo yavugaga yego, birumvikana uwo ari we. ni wa mugabo atinya yavuze ko azahurira nawe mu ijuru. noneho arakomeza ati irime fui aranyihisha. Il a peur de moi, afitiye ubwoba. Il ne peut pas me fixer dans les yeux. Ntishobora kurebana amaso ku maso. Quand je suis en face de lui, ati igihe ndi imbere ye, je lui fixe les yeux et il regarde ailleurs. Igihe ndi imbere ye mureba mu maso akirebera ku ruhande, akirebera ahandi. ubwo rero Tshisekedi, ariko ibi ngibi iri jambo buriya risobanuye Bwana Sentama. Yego, mbere yuko mvuga icyo risobanuye sinzi iyo foto nibagiwe kuyishaka ngo nyishyire hasi. yego, ariko ndaje nyirebe mukanda banyibonye. yego, uri ubwo Gisekedi yego, n'abandi ba perezida bo mu bihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa francophonie igihe yarebaga hasi bajyaga mu nama abandi baganira bakareba hasi. Gisekedi yarebye hasi yanze kubura amaso ngo adahuza amaso na nyakubahwa. Yego, none ibyagiye bimubaho bifite ibimenyetso. yego, ndabona arimo kubyiyaturiraho ariko acishije mu mvugo ya kure y'amarenga. yego, ngo ntiyahuza nawe ngo aramutinya. kandi mbere y'ibyo yaranavuze ati uriya muntu arega buriya kuvuga ko uzahurira n'umuntu mu ijuru no kuvuga ngo ndamutinya pe, ahubwo niwe umuhunga. Yego, niwe umuhunga. ndetse n'icyo gihe yarivumbuye ava mu nama atariye n'ibiryo yabisize ku meza rwose kubera ubwoba.
ariruka ajya kuganira n'abadiyasipora ahita ataha. none unyumvire ubwishongozi cyane, kandi utinye ikintu yavuze mu rurimi azi neza ko rutumvwa na bose. buriya abajijisha. ubundi ntibisanzwe ko atishongora muri rwa rufaransa rwe. yanze kubivuga mu rurimi rwumva n'abantu benshi, abivuga mu rurimi rw'aho ngaho mu gace yari arimo, ariko ntabwo yari azi ko hari abamwumva bamenya ibyo avuze bakabisemura. yego. ubwo abashaka kubireba bajya ku rubuga rw'umunyamakuru witwa Stanis Bujakera, ni umunyamakuru wa Jeune Afrique. abazi ururimi rwa hariya muri za Mbujimayi baze kureba cyangwa badusabe videwo yego, videwo turayifite, tuyibahe kuko turayifite. baraza kumva icyo yavuze. cyakoze uyu mugabo niwe uzasiga inkuru imusozi. inkuru yamaze ntabwo azayisiga, ahubwo azabana nayo imusozi, wenda azagenda nyuma yarabanye nayo. ni uko nguko bimeze rero, ngira ngo reka dukomeze. yego. hari indi ngingo ivuga ko M23 yashinje MONUSCO ubugambanyi mu ntambara ihanganyemo na FARDC. nibyo mu itangazo bashyize hanze uyu munsi. yego. reka mvuge ngo bavuze ukuri kose. babivuze kuko ndagira ngo ndirebe ndisome. iri mu rurimi rw'igifaransa. yego. ngiri itangazo ryashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka. aravuga ati les forces coalisées du régime de Kinshasa utilisent des drones de la MONUSCO. ni ukuvuga MONUSCO irimo iratiza FARDC drone. yego. ubu nibwo bugambanyi bwa mbere. ainsi que les données de reconnaissance recueillies par cette dernière pour bombarder des zones densément peuplées et nos positions. noneho bagakoresha, urabizi ko izi drone zizana ibintu bita coordonnées. coordonnées ni ukuvuga ni imibare igaragaza yego aho umuntu aherereye, umuntu runaka cyangwa ahantu runaka, ya mibare iharanga niyo coordonnées. yego. noneho izo drone zikazana iyo mibare iranga aho ibirindiro bya M23 biherereye, cyangwa aho bari, ndetse n'aho abaturage bari. yego. noneho bajya kurasa bakarasa bakurikije bya bipimo biranga aho abantu bari, bizanwe n'izi drone. noneho rero ahangaha itangazo riravuga ko FARDC irimo yifashisha ibyo bipimo ikarasa ku birindiro bya M23 cyangwa ikarasa ahantu hatuwe n'abaturage benshi. ubugambanyi burakaze. ni ibyo ngibyo. ubwo ubugambanyi bwa MONUSCO kuba itiza FARDC ikayitiza ibikoresho nka drone, bivuze ko ibaha n'ibindi. ntabwo yabaha drone gusa ngo inanirwe kubaha ibindi n'ibindi yabibaha. nako irabibaha. ishobora ndetse twaranabibonye kenshi, iyo urugamba rwakomeye FARDC zirimo kwiruka irabahisha. irabahisha, irabakira ikabashyira mu kigo cyayo ikabahisha. yego. ibi ngibi twarabibonye, byabaye Ikicanga, byabaye hariya mu Bambiro n'ahandi henshi. burya na Ruindi byari byabaye burya. yego. byabaye ahantu hatandukanye. twakomeza. yego, twakomeza. yego. Joseph Kabila na Katumbi barahura rero. mbere y'uko tureba Joseph Kabila na Katumbi, reka tugere Burundi ho gatoya. yego.
kugira ngo ntaza kwibagirwa. yego wabonye uburyo Ndayishimiye n'abiwe bose batanze ubunani, batanze noheli, nababonye batanze noheli ya biswi na bombo. Famiye perezidansiyeri rwose igatanga noheli ya biswi na bombo. yego barangije baragenda bifotoreza mu bigori, bati tubifurije umwaka mushya muhire. yego kiriya gihugu kirimo komedi ko iteye ubwoba cyane. twigire rero ku bya Moise Katumbi. buriya politiki iratangaje. umugabo wamukatiye wamushatse kumufunga, agahera ishyanga akamuheza ishyanga, yatumye anahunga igihugu. nyuma none barihuje, baricaye baraganiriye, bagize icyo bapfundika kugira abantu babyumve bwana Sentama. yego kugira abantu babyumve neza, Kisekedi na Moise Katumbi barakundanye. yego Kisekedi ataraba perezida, bafatanyiriza hamwe umugambi wo kurwanya Joseph Kabila. rwose bafatanya urugamba rukomeye cyane ngo Joseph Kabila atazahindura itegeko nshinga. yego kuva icyo gihe Joseph Moise Katumbi b'umwanzi muri Congo, bamujyana mu nkiko bamukatira byinshi. yego ndetse ahitamo guhera ishyanga. yego none uyu munsi abari barashwanye bongeye guhura kugira ngo bafatanye nanone kurwanya umwe mu wahoze akorana n'ubundi n'undi. niko bimeze. bumva ibintu ukuntu politiki, ibi bintu mushakamba bitangaje cyane, kuko na Tshisekedi ubona n'ibyo akora n'ibyo avuga M23 AFC. amakuru ariho avuga ko yigeze no kujya kwinginga umusaza ruguru hariya ati mbabarira rwose nyerekere abahungu nzabayobore mu bya politiki. ariko urebe ukuntu abafata, abo yashaka kuyobora mu bya politiki, urebe ukuntu abafata uyu munsi. ejo bundi umuvugizi uri Ngoma yego yaratangaje ati birirwa bavuga bafata umuntu wese ngo ni umunyarwanda bamwica bagira gute, n'umuntu wese urwanya leta ya Kisekedi bakamwita umunyarwanda. ati kandi ejo bundi Kisekedi nawe ubwe bamwitaga umunyarwanda kubwa ahanganye na Joseph Kabila. ati none mu nyumvire rero, reka tuhite tujya kuri iyi nkuru. yego inkuru iremeza ko Joseph Kabila wahoze ayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahuye na Moise Katumbi wahoze ari guverineri w'intara ya Katanga, akaba yaraniyamamarije mu mwanya wa perezida wa Repubulika ariko ntiyatorwa, aho baganiriye ku bibazo byugarije igihugu cyabo byarushijeho gukaza umurego kuva aho perezida Kisekedi agiriye ku butegetsi. aba bagabo bahuriye muri Ethiopia aho basabye perezida wa Kongo Felix Tshisekedi kugarura ituze n'amahoro muri icyo gihugu kimaze igihe mu ntambara. Banenze imikoranire y'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe y'abanyamahanga irimo abacancuro n'ingabo z'amahanga, basaba ko abo banyamahanga basubira mu bihugu byabo. Mu basabye ko basubira mu bihugu byabo ni abacancuro nk'ibisanzwe ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Sadeke yo kubera ngo yaje mu butumwa nabonye batayivuzaho cyane. Aba bagabo kandi basabye ko ibihugu byabo bishyira imbaraga mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu, igihugu cyabo gishyira imbaraga mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kigahagarika ibikorwa byo gutoteza abaturage bacyo bavuga ikinyarwanda, gufunga abanyamakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi. Mu gisa nko guca amarenga y'uko badashyigikiye umugambi wa perezida Kisekedi ushobora kwiyongeza manda cyangwa wo guhindura itegeko nshinga, aba bagabo bavuze ko ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage mu gihe runaka budakwiriye gufatwa nk'ikintu umuntu afiteho uburenganzira bw'iteka ryose. Bananenze umuryango mpuzamahanga kubera uburangare bwawo mu bibazo bya Kongo, cyane cyane ibijyanye no kwica amahame y'uburenganzira bwa muntu.
bahereye aho bawusaba gufasha abaturage ba Kongo gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bashinja gukora ibyaha mu mujyi nka Goma, Lubumbashi, Kilwa ndetse na gereza ya Makala. Aba bagabo biyemeje gukomeza gukorana mu gushakira Kongo umuti w'ibibazo biyugarije birimo ubukene, kwangiza umutungo wa leta, imikorere idahwitse ya leta n'ibindi bitandukanye. Urumva ko bamaramaje biyemeza guhangana na Tshisekedi. Nibyo batabikoze nta n'undi wabikora. Abantu nka bariya bakomeye muri politiki y'igihugu, urumva umwe yayoboye igihugu imyaka 18 akivaho atanze ubutegetsi mu nzira y'amahoro, atateye amahane, atagize ati yego. undi nawe yariyamamaje nubwo atagize amahirwe yo gutsinda. Yego. Ikiriho rero yayoboye n'intara, ayobora n'intara ya Katanga. Urumva ko ni abagabo bakomeye kandi ni abantu bazwi muri politiki ya kiriya gihugu. Urumva ko batabikoze nta n'undi wabikora, cyane ko twabonye abandi bari hamwe mu ruhando rwa politiki bagiye baceceka. Mushakamba ubu wakubaza aho Prix Nobel aba uyu munsi ntabwo wamenya ngo ni hehe. Tuzuye icyondo. Ubwo ndavuga Mukwege. Ni Mukwege. Sinzi niba kiriya cyondo cyari cyaramutembanye, simbizi, ariko ntawe uheruka kumva ntakuba. Kiriya cyondo cyavuye no mu nzu kigera no mu ntekerezo ze. Abandi rero ni urabona babitwa ba Ramazani Shadari, ntabwo bavuga. Abitwa ba uriya Fayulu nawe banza amaze gusaza ntakoma. Batinye umunyururu wa Tshisekedi. Abandi Tshisekedi yarabafunze ntibakoma, hasigaye bariya bombi nibo basigaye. Urumva rero ko batabikoze nta n'undi wabikora Mushakamba. Nabo usibye ubudahangarwa bw'amafaranga bafite, kandi nabwo bashobora kuzakorera imahanga kurusha gukorera mu gihugu. Yego. Ko bahuye n'umurara Tshisekedi ntaboroheye. Ntabwo yagiriye Burayi gusa. Ntabwo wava ku kinuza ku gishoferi kuri taxi voiture ngo ujye ku buyobozi bw'igihugu borohere. Taxi voiture ariko idatwara abantu. Yatwaraga amapiza. Yagemuraga amapiza, ibya bindi bitaho mu catering. Waba ushaka pizza ugahamagara umugabo agashyushya imodoka akayikuzanira iwawe. Yego. Mu by'uyu mugabo rero yavuze Bwana Sentama, wenda tugarutse ku by'uyu mugabo Tshisekedi yavuze. Yego. Hari irindi jambo yavuze ku bijyanye na changement ya constitution. Yego. Yavuze ngo la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Yego. Aribwo ari gusaba amajwi abaturage. Yego. Ababwira ngo ijwi ryanyu ni nk'ijwi ry'Imana. Ni ukuvuga nibo baca urubanza rwa nyuma. Yego. Ariko akirengagiza ko amajwi y'abaturage atariyo yamutoye, ahubwo yatoreshejwe n'andi majwi. Urabonye abari bikoreye aho ofisiye w'umupolisi yikorera imashini y'itora akayirukankana. Oya, n'ababaza rero bari mu birombe. Yego. Cyagiye baravuze bati yaratubeshye turamutora tumwibira amajwi. Ati twahagararaga kuri buri nzu, twahagararaga kuri biro by'itora. Yego. Ati none reba. Ati reka nicukurire ka zahabu kanjye nze kukagurisha bugorobye. Naho ubundi uriya ntacyo yamarira. Iryo muri Kongo ni hatari n'akasamutwe. N'akasamutwe byo. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo w'amakuru yacu.
reka dushimire rero abari badukurikiye, tubibutse ko twaganiriye ku kuba M23 yarashe indege y'intambara ya kajugujugu ya FRDC. Ikindi Tshisekedi yongeye kwishongora kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nyuma yo kwisanga i Rwanda wenyine. Tshisekedi yisanga wenyine, yishongoye, yishongora ari hariya mu gace ka Mbujimayi. Ingingo ya gatatu nuko M23 yashinje MONUSCO ubugambanyi, ikaba igambana itanga ibikoresho birimo za drone zitwara amakuru zikakorera FRDC, bityo ikaba yagendera kuri ayo makuru ihabwa, ikaba yategura urugamba. Ikindi Joseph Kabila Kabange yihuje na Moise Katumbi ngo bahangane na Tshisekedi. Ibyo ni bigaragarira mu mpapuro basohoye, bigaragaza ibyo bumvikanyeho n'ibyo basaba Kinshasa. Turabashimiye rero, murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza. Ariko kandi abatarakanda subscribe ntibibagirwe gukanda subscribe, ntibibagirwe gukanda kuri like, ntibibagirwe gukanda share kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo, banatwandikire babicishije ahanditse comments, badushikirize ibitekerezo byabo birushaho kutwubaka. Umugoroba mwiza. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, umugoroba mwiza ku badukurikiye aho muri hagiye hatandukanye. Mugire ishya n'ihirwe, turabakunda cyane.